Museisia ni na udhocha ingi thini wa muka na indi kwao YouTube kwatiania nake Betty Wambua. Wamukita ta Betty? Nesa wamukata. Wamukita Nesa? Na kona muka Nesa. Karibu sana thini wa muka tukunikile kila kimathangu ni na indi museisia nye ni nethangu ya The Standard. Na kwa ni nethangu ya The Daily Nation. Na tuambia nethangu ya The Standard mauvo alama ningetwe uito thini wa page ya mbe ni mauvo makonetie Minister Muveani wa usesei wa nthini Kipchumba Murkomen ula umilite mbe wa nzama ya mbunge ya maundu ma usesei muthenyani wa iyo kuelesea maundu meko thukanio makonetie usesei vanthi ya Kenya nukulio maukulio mono yulu wa mbuli lila siethitwe inyamasia NND yulu wa ungendile ula withitwe wende na kuongeleka yulu wa kuvithukiwa kwa Senator wa kaunti ya Vihiga Godfrey Ototsi katuwa maundu wangi lakini watondu wona headline playing clever nithikiisie interview isu kana maukulu yasu ende na ukulu ni mbunge na wethia emasungia na uwe mwinge muno ndenda kuona ni kana ni responsibility yake kana ni wea wake kuikithia kana kiuki ende yete indi kwena na mauvoa na kila unene yeyo ni kana mboli thitwe si sponsored kana iyongame wane ateti na ikulu nene ngina kile thango ye college ni etha ni wisi kana ndwa methitwa mayongame wane ni ateti ni kiutasia na ateti ni moa ni ngania na ngania kana makoso matambia la mailite nondo wasisia etha ni wisi ailite ithosie matambia na indi ni kindu cha kumacha nundu yu teti ni wambio byo bana kuona makundi maingi ma mboleli mayumela maumba none maki uteti na kubalania nthi na amo yona mate anite na maofisa ma polisi na wikolia yo polisi ko ikwati mboleli sia umete Daily Nation na uthi wake ni kana siesi umwe na mbungele mekonamiwa na kosa kitheka kina latu wa shilingi bilioni 200 na indi kitheka kiu ni cha eka maana 3 kila kiweta kwithwa kicha latu wa mbesa mbingi na indi ho siesi usu no mukona nitwe Kipchumba Murkomen siesa wa kana Minister Muveani wa usesei wa nthini Kipchumba Murkomen na mumbunge wa Kapsaret Oscar Sudi na wa Gatundu ya Yulu na Ketwa Elijah Kuria kitheka kiko ya Runda no sikila kenzani asiani atongo ye inge maito makwata utongo nimendete kuutumia kwanza leta ilite nondo ndio na niki winenge kitheka kinene bete una wise ne saki teacher na indi otuyo thanguni ya The Daily Nation ni kana maofisa ma polisi ba muthenyani